çağırgana gelip tamaktan turgan konoktor var. Oşol konoktordun tamağı tatlı olsun dep, 2 yaş baktılığı olsun dep, Moskva jergesinde birinci jolu jetigen folklorduk tamaşa toğu tüzülgön tuğganдар. Jetigen folklorduk tamaşa toğu demekçi, dal oşol jigitler 2 yaşta bugünkü baktılığı günü menen kutluktap, özlerinin repertuarındağı esten getkis eski ırlardan 2 şimdi dayada gelgen. Aldığımızda da jetigen folklorduk tamaşa toğun jigitleri Jorubay ağa olsana Nurbek ağaları tozu olan. Gelingizde bari geldi. Şonakar, kıştıkta saktap, ırçılardan jakşırlarına kulak saralım. Salınızlar mı? Kurma tutulanlar, kutmandı geçinizler mi? Tamamızlar tatlı olsun, toyumuzlar toy olansın. Şu toyuğa gelgen tolkuğan elder kuvansın dep, biz de uşul uçurdan paydalanıp 2 yaşlı büyüntü üyleni ülpet toyumen çın yürekten kutuktayız. Bulayım ele tüvelükle karmaşkan bolunuzlar üzülmesin. Göt balaça kalı olup önü ösüp köye verdinizler. Şondayla her bir kırgızın uyunda şunday toylar olsun, ardayım toylarda, jakşılıklarda joluşalı dep, tömendegi ırlarda sizler için gül deste katarında tartula koyalı, kabul alıp koyuңuzlar.
sizlerge bir nerseni aytıp koyayın dep çeştim. Erteң Kuda kalasa 24 günü kechki saat 8'de uşul jerde oşo Jetigen folklorduk tamasha тобунун бетачар концерти болмокчу. Konsertke gelip көңүл ачып кетсеңиздер болот. Биздин программада Кыргыздын эски ырлары, аккордеон, комуз, гитара, шылдырактын башкарасында ошондой эле сатиралык интермедиалар, пародиялар болмокчу. Келип көңүл ачып кетиңиздерди суранабы, билет баасы 300 рубль. Toyunuzda toyulansın, 2 yaş baktulu olsun, ardayım var bolunuzlar, aman bolunuzlar. Çok rahmet. Çok rahmet. Bugün özünün ezgi sebepçisi Kuvatbek Mirza'nı çakırgım gelip oturadi. Kuvatbek Mirza geliniz. Sahnamыздın törünü. Kuvatbek Mirza'nı tanıganlar bolsa bir kol çağıp koyulçu gelinizler. Barakallah. Barakallah. Kuvatbek Mirza buna geliniz. Altı vazirle çatatayla var. Kuvatbek Mirza. Assalamu alaikum. Kuşboğumuz bek olsun. Toylar marek olsun. Bugünkü kuvançlı günümüzdeki manay qanday? Abdan sonun. Abdan sonun barakallah. Demek жақшы. Жақсы. Жақшыны көрсөтөт. Шашка. Ошол жақшыны кол менен көрсөтүп коелучу, кол менен. Мынандай. 3 aydan keyin mынандай. Kuday saktасın. Hiç vaqtda жашооңуздар мындай болбой, мынандай гана болот. Кандай гана кырдаал болбосун, бири-бириңиздерди түшүрүү менен ошол кырдаалдан чыга билген жаштардан болушуңуздарга тилектешпиз. Kuvatbek Mirza, sizди бул жака алып чыкканымдын себеби сизге бир суроо салгым келди. Жаңылай кызыбызды үйүндөгүлөр эмне деп эркелетет билбедик. Сиз эмне деп эркелетсем деп чечтиңиз. Geliniz hemen. Bugün bu araçlı günümüz. Bugün yaşlı günümüz. Tartışma çok. Işıktır. Mışırım depte. Olsa hoş gerek. Kapan. Buna gel doğanda. Mışırım dedi kendisi gerek. Buna gel bul değil dağı.
бактылуулуктун ортосунда көпүрө боло турган жакшы сөздөрдүн бири десек болот. Демек, жаным, мышыгым менин жаныма келип койчу деп Жамалай кызыбызды чакырып алышыбыз керек. Жаным, мышыгым менин жаныма келип койчу. Жамалай кызыбызды кошолу. Баракелде. Кадырлуу коноктор, мынакей сахнабыздын төрүндө 2 жаш. Жамалай кызыбызды чакырганын себеби Жамалай кызыбыз саламатсызбы? Кушпоңуздар бек болсун, той кут болсун. Сизди бул жака чакырганын себеби бүгүнкү сиздин өмүр бою түбөлүктүү кесибиңиз менен куттуктап коеюн дедим. Ал кесип контролер деп аталат экен. Анткени себеби сиз бүгүнкү күндөн тарта мына ушул убакыттан тарта Кубатбек мырзанын ар бир баскан кадамына контроль жасайсыз. Ар бир ичкен суусуна, тамагына, жеген нанына контроль жасайсыз. Керек болсо ирмеген кирпигине, уктаган уйкусуна, үй койчу баарына, дем алган абасына дагы контроль жасайсыз. Контроль демекчи урматтуу коноктор, мына үй бүлөлүү агалар, үй бүлөлүү достор билип көрүп жүрөбүз, Контроль демекчи жанагы биз алгычы эле көтөрүп жүргөн уюлдук телефонго контроль катып жүрөт. Кубатбек мырзанын бүгүндөн баштап телефондогу Айсулуу аттуу кыздар Айбек Сварышка айланат. Жамиля аттуу кыздар Жаныбек Украина таксист болуп калат. Же регистрация болуп калат, Өзүбүзгө керектүү нерселерди жазабыз го, чтобы подозрение кылбасын үчүнчү, Ана жалаң башынан өткөн агалар күлүп атат да. Билет да. Эжем болчу атат, кармап алган окшойсуз, Бали. Урматтуу коноктор, мынакей 2 жаштагы кыздарга чакырып, кыскача суроо узатуу менен биргеликте 2 жаш бүгүнкү күндөн тарта кичинекей бир мамлекеттин пайдубалын куруп баштады туугандар. Ошол кичинекей мамлекетте ким кожоюн же ким кожойт экендигин жалпы ким кожоюн же кожойт экенин жалпы элдин алдында аныктап берип коюуну туура көрдүк туугандар. Сиз мына жерге туруңуз. Сиз бери келиңиз. Мына жерге туруңуз. Сиз бери келиңиз. Коюңуз. Капай кел. Мына жерге туруңуз. Тиктеш туруңуз, тиктеш. Рахмат, маэстро. Бири-бириңизди бүгүн көргөндөй тиктешип алыңыздар. Мындай шанс кайда келбейт. Тиктешип алыңыздар. Кадырлуу коноктор, мен 2 жаштын досторуна суроо салайын. Мен берген суроого Жамалай кызыбыздын курбулары туура жооп берсе, анда үй бүлөнү Жамалай башкарсын. Эгерде Кубатбек мырзанын достору туура жооп берсе, анда үй бүлөнү Кубатбек мырза башкарсын. Кандай дейсиңиздер? Кеңешип кескен бармак урбайт дейт демек. Кыргызда кыздын атылык кыз сыйга басмак болуп дейт экен. Кыздарды сыйга урматтоо иретинде алгач суроо салууну туура көрдүк. Саламатсызбы, атыңыз ким? Менин айым, сизге бере турган сурообуз албетте өзүбүздөн алыстабай, өзүбүздөн узабай, өзүбүзгө тиешелүү суроолордон беришке аракет кылайын. Кыргызстаныбызда касиеттүү ысык көлүбүз бар. Ошол ысык көлүбүздүн тереңдиги канча? Тереңдиги азыр 10 метр. Демек жок. Кийинки айымга бере турган сурообуз, саламатсызбы, атыңыз? Айында айымга бере турган сурообуз. Ошол эле Кыргызстаныбызда тагыраак айтканда Түштүк жергесинде Ыйык Сулайман тоосу бар. Ошол Ыйык Сулайман тоосунун бийиктиги канча? Жокпу? Жок. Эми жигиттерге кезек келип. Ассаламу алейкум. Кол тартырга бар, брат. Улак тартып эгиште түшүп жүргөн эме колду бир саатына кармап калды го, Атыңыз ким? Түмен мырза, сизге бере турган сурообуз. Шашпай, ойлонуп, болгон тажрыйба, болгон билимиңизди жумшап, шашылбай туура жооп беришке аракет кыласыз. Түмен мырзага бере турган сурообуз. Кыргыз Республикасынын президенти ким? Алмазбек Атамбаев. Ол чабуулат жасат. Алмазбек Атамбаев. Саламат. Атыңыз ким?
sizge öyle turgan suroğuz. Kırgız Respublikasının Borbor şahrinde Bişkek'te Krasnodar. Okuy bilim alat dep mana jigitlerdi aytsa bolot. Okuganda bu tarbiyada ne degen tarbiya mına karаңыздарчы. Bilim dep koyup bunu çıkartıyorlarбы? Kızlar koridorda o'tganda. Qadrli qonaqlar tamasha olmayın, gülüp olmayın dep koydu ekan. Mına ket 2 yaşka suroo salıp, dostlarına tamaşalap suroo uzatуу menен birgelikte üy bürönün kojoyunun anıtып aldı. Albatta Kuvatbek Mırza. Bir kol çarpmayın içerisinde. Kuvatbek Mırza kojoyundu muzdura basın. Dayın kojoyun bolup жүрүп бериңiz. Бактылуу болуңуздар дейли. Сиздерге досторuna суроо салмыш болуп, 2 жашты bir ayançasının tak ortasına çıkarıp koyun turganдар. Demek toydun görgü biyleyli, barımız çıkıp biyleyli. Bilge çıkmagan konoktorun tamamına tiybeydi. Barımızdadır. Ortağa bilge çakırağız. Şanlı bilen olsun etti. Yarım saatlik bilgin antırayın. Konuklar gayradan 2 yaştın bugünkü kuanışlı gününün saltanatlı gecesinin 2. bölümün başta oturağız. Toylar toyulansın deyli. Bir alakan çağ sonra geldi gelinizler. Azamaksızlar. Çok rahmat. Rassaç. Özür normal ya. Allah desin. Çok rahmat. Qadrli qonaqlar, mana o'sha sizlar menen Aqtoyuzdun 2 bölümünde gayradan amandaşıp oturabız. Andıqtan dağı da bolsa saltanat eğlerini olgun, quvonch eğlerini olgun, жақсы tilektin кезегin uloo menen toyubuzdu ulantabız tuğandar. Çok rahmat. Жақсы tilek demek çaldığınızlarga
каалоо тилектин кезегин улоо үчүн эки тарап тагыраак айтканда кудагыйлардын буга чейинки куда сөөктөрү жамаатын чакыргым келип турат туугандар. Той ээлери тараптан куда сөөк жамаат Жоомарт акебиз менен Раби эжебиздин буга чейинки куда сөөктөрү тагыраак айтканда Айыда эжебиз акыл агаларыбыз келебиз. Ошондой эле кудалар тараптан Шариф агабыз Гүлүп эжелерибиздин жакшы саналаш куда сөөгү тагыраак айтканда Фазилат эжекебиз бар экен. Фазилат эже келиңиздер. Жакшы тилек кезеги сиздерден болот. Баракелде. Эки тарап куда сөөктөр жамааты. Тынчтыкты бир аз сактап, кудаларыбыздын куда сөөгү Фазилат эжекебиз жакшы тилек кезегин улап келиңиз. Birinci büyük alanı olan kuda-kudagılar tutup ketemin. Ekinciden gelin olur kuda-kudagılar seni tutup ketemin. Rahmat sizlerge uşul eki çaştı, çoğu ettim şu çaşta yetkizdim. Elinize yetkizdim şu baltaki bir oturasıdan sizlerge rahmat. Yani buna eki çaş baktığını olsun, bayır olsun, bala çakalı olsun. Uşulardın balların baklarında, uşulardın başlarında sizlerge kudayım diye sorup versin. Artayın pis boldular, bar boldular, aman boldular. Yemiş eki çaş Canlay menen Fuat Bey okulda baktığını oldular balları. Boşa bağırırlar, boşa cümdülü, uşul eki. Kuda-kudagın bayın cümdü sıylagan jakşı jaşlardan boldular. Rahmat эжекебиздин айткан тилегин Кудай кабыл эткен болсун деп бир алакан чаап коелучу келиңиздер. Баракелде, рахмат. Эжебиз сүйлөйт, анан кийин биргеликте той ээлерин куттуктайбыз. Демек, тоюбуздун ээлеринин куда сөөгү келиңиз эжеке. Hurmatli бүгүнкү ушул ак тойдун өйөсү Куат менен жаңылаш силердин катнашканыңар өзүңүздүн аттуулар ушундай эле Раби эже менен Жоомартка сениңиздер кут болсун, ден соолук, узун өмүр, келечекте ошо балдарыбыздын урматы, кыздарыбыздын кызматы болгон бактылуу байбиче чаңдарын болушуңуздар каалайбыз. Баракелде, кол чаап коелучу келиңиздер. Айтылган тилек кабыл этсин дейли баракелде азаматсыздар. Демек, той ээлерин куттуктайлы, белектерди тапшырабыз. Баракелде, музыка баштасын. Баракелде, ана. Çok rahmat barakelde. Kuvanoч ээлеринин жакшы тилегин Кудай кабыл эткен болсун деп ниет кылалы туугандар. Дагы да болсо барыгыздарга жакшы маанай тартуулоо менен биргеликте кайрадан биз убакыттан уттурбай жакшы тилектин кезегин улай алдыңыздарга Кубатбек менен Чаңылайдын Аяш ата, Аяш энелери жамаатын чакыргым келип турат. Эжебиз Аяш энелери жамааты. Айчүрек эжебиз, Айнур эже, Мариям, Клара, Ороз ошондой эле Гуля аттуу кадырлуу коноктор. Кубатбектин Аяш ата, Аяш энелери. Ошондой эле Чаңылай кызыбыздын Аяш ата, Аяш энелери, Корконбай агабыз, Жоомарт агабыз, Бакыт агалар жана башка. Үй бүлөңүздөр менен Аяш ата, Аяш энелер жакшы тилектин кезегин улайлы. Келиңиздер. Zordu görüyorsunuz burada koşal sebepten ikiden cemaatı birden çıkarıp vakit düğünümde hareket kılıp çıkan uçurumuz. Algaç albette Kudagılarımızın kurbu kurdaşlarına tilek mikrofonunu uzatalım. Bu taraf duralım. Kim birinci ataman dostlardan? Siz de. Koşa bilgenin aldırakçınızsınız. Barakelde bırakayım. Jaş sanalaş kurbumuzdan, dostlarımızdan Kuvanıştı günündeki jaş tilek. Gelin sana.
Sizlerge kalan içinde solup uzun ömür, geleceklerin baktığı yaşlar oluşmaktadır. Çin direktörünün Ayşe Balanlar, tilekleşiyoruz, aşıları okuyor sizlerge uzun ömür. Özüm evine kalasam sizlerge hoşlanmadım. Barakende Ayşe'lerden birinci tamam egin boşunçalap koyalım, kalganınızı tilekleşip oluruz. Geliniz. Gelin. Evinde 8 yaşka bakıt alayınlar, en soğuk alayınlar, birinciden baktulu bolgular. Ayşe'ler vardı, çın жүрөктөн kutuktaydı sizlerdi. Barakende azamatsız. Aytaman tilekler kabul olsun, kalganınız alбетте niyetteş tilekleşimiz. Жүрөгүбүз туташ, ниетибиz туташ албетте. Keyingi жақсы тілек кезеген олай, Жомартбек ағамыз мен Рабия жекесінің жақсы саналаштары, ғұрпы құрдаштары. Келіңіздер, кім баштайды? Келіңіздер. Құрметті қонақтар, қанша атқандарымыз 2 жастың көзі отырасыздар, şu жақсы 2 жасқа қаларыз, теңдей солық uzun ömür, бақыт, қарамашқан қолдары ең жоқта ажырабасын. Ушыларды тапқан ата-анасына бақытты алай, екі тарапқа тең өмірлері uzun болсын, денсаулықтары чың болсын, бар болуға, бай болуға. Азаматсыздар, қол шығыш керек. Қонақтардың алдына екінші сый тамақ тартырып, қолдау бош емес. Демек Айшенелерден бір өз, кім? Тезірек, келіңіздер. Кім баштайды? Кім сөйледі? Ayşe'lerden bir öz boşluklar... Berinler bir bitti. Oğlum Kuvat, gelinim Canlay. Sizlerden böyle toylarını tutayım bakalım. Sizlerge uzun ömür, işlerine ilgilik, akıllı olurlar, atelerine uyumlu olurlar. Jomart, Rabia, uşu altın dayımdı, görüp uşu tarbiyaga jetkizgen, ögönöde çoğun rahmat. Bugünkü toylar, toyga olarsın. Balamar baktulu olsun. Karmaşkan olur, hiç kaçan yazılmasın. Kudagıylar sizlerge daha geniş olur. Uzun ömür, işlerine ilgili ne dileseler dileğine verecekler. Her daim toy menen bulunmaya, hiç kaçan camanlık olmasın. Azamatsız, en жақсы қалу тілек, бара келді. Алғаныңыз тілектеш болудағы қуаныш иелерін құттықтайды, бара келді, келіңіздер. Melekleri тапсыралım. Çoğun rahmat Ayşe'leri, kuanıç eylerin kutlukta, anan 2 yaşta kutlukta bolğon soň, sadaqa bolup keteyim, muna kızdın apası kim boldu eken ha? Anan keteyim. Balabız jaşoğuzdun kızık eken da, jaşoğuzdun maňyzy eken tuğandar. Böýüktörgө bir nerse de şöýte kıyın. Birok, çalınıp çığırıpça bir jerin gaýry sındırıp almasın dep esimiz çygat da. Kança dagı gözömeli bolуңуздарчы, ata-eneler soraň sizlerden. Doktor gelingizler, 2 yaşta mana şunday baktılуу günün. Toyun ayağına çıkarıp bata vergenden keyin uyga ketip atıp başımdan da böyle kaldı. Rahmat. 2 yaşta bugünkü baktılуу günü menen kutlukta. Dagı da hurmatly konoktor, önörü bakkan, önörü kadırlagan, örçü, önörlü talantlı ağalarımız var.
Demek aldığınızlarga Toğul Toktoğul atabızın urpağı, Toktoğuldan çıkan tökme akın, Moskva dergesinde köktөгөн mekendeşlerimizin жақшы күндөрүндө кызмат кылып, өзүнүн төкмөчүлүк өнөрү менен элдин купуна толуп келген Жыргалбек ага собол чапкы устугунда келген. Жыргалбек агабыз эл менен амандаша саламдаша өзүнүн төкмөчүлүк өнөрүн тартуулап, 2 жашты бүгүнкү бактылуу күнү менен куттуктап кетти туугандар келди. Tamada kulağıma gelip şuna koycu atın tappay duramın 2 yaşlı bak tülübüle oy bolsun dep aylanayım kuvatım ılayım kuvat tuğulgun ılayım seni koldup dürsün oy kudayım aylanayım gelirim beni kalap koycu ılayım seni de koldup dürsün kudayım evi baş koştum vakit oy bolsun dep bugün baktalayıp göt olsun dep bararımız geldik dostları uçlarda bak gününe bile bolsun dedi. Haylana şanğam oy bölünüp bugünna kuvat bögüylönüp turgam oy gezegen mına toy esine görünme akınga gönül bir bay turgam oy gezegen aylanayım kara bulcanın eline sen varsın mı gelenek bugün kuvat bektik toyuna geldi gidelim oy campındı evi komustun göğsün oy salayın atayın gelsen kuvatım aylanayın seni ırgabaya kattım kalayın erten Bişkek cakabalığında al menen elmirge salamaytan oy balayın uçunday balanın üyledi toyunda ben boldum dep onu bir takkan inecek seni çok iyi balaken de baktaga büyüge salayın uşu akındardan atına alakan çalap koysunur kara kuncadır tuğanlar sizleri kuttukta bağır da balayın başlayın tökme oy aralarım aylanayın tuğanlar baykalıp kalsın sarılarım evi komustu güğüge oy salayın buna dostları gelecek kanda bakıldap terime çalayın dostlarının atından kuttuk tavır davalayın aylanayın kara kuncanın önünü bilge
kuyga salayın. Atadan kalgan ayellerdi, Rıspay degen atandı, eskeri bir da balayın. Kara kulcanın örüğünün, götörü bir da balayın. Atayım gelsem tanada, senin de tapançalay boyundan sadaka getip kalayım. Bugün kuvalıp çapkan kara kulcanı demderim. Ana kamça kursan alayım, ayteyim asalayım. Uşu kuvat bektin namızına, dostlarının adından götörü bir da balayım. Hala toğır kız o ecedimden, kuvat bek akkalpa kırgız o yedimden. Atayım geldim toyuna, özüm tok toğul törölü böskön o ecedimen. Özüm zavır gektin o altında geçip çürgün balamın. Canayı ağı menen emridim canından ay düşüp çürgün balamın. Atayım gelsem ben bugün dostlarının adından altımda dele gözümce kalardı dele uttuk tavırdan salamın. Erten keleden beri boyalamın. Aynan ayın kara kulcanın elderi. Gelinin er kut bolsun da kuvalı bir davalamın. Evi komustun gözüm tereyin. Tamada caman kara kolduk şeyta. Andan böyle dostları tamada kale gezek vereyim. Kırgız ekenin tasdikta varıqta turgan Türkmençilik önleri menen Jırgalbek agabız ketти tuğanдар. Jırgalbek agabızga ыраазычылык билdireli, çıgarmachılыгына ийгиликтерди кагып келди. Мына ушундай жакшы ырдын артын эми той ээлеринин артынан жакшынакай белек берүү менен улагым келип турат туғандар. Белек берүү демекчи, мен тойго келген коноктордун арасынан 4 конок тандап алайын. Ал деген бүгүнкү тойгого өзгөчө 4 конокко өзгөчө 4 белек даярдалган туғандар. Келин. Бұл конкурс, бұл өзгөчө коноктор мындай да 18 жаштан 80 жашка чейин можно. Келин, жүрүңүз. Мына ушул эжебизди баш кылып келиңиз, келе коюңуз баракелде. Өзгөчө коноктордон Ага, келиңиz сиз. Жүрүңүз, келиңиz. Келин, жүрүңүz. Келин. Siz gelin. Gelin. Çıkarım. Ya. Şu din sorunuzda işte görmüyor. Отвечаю 100%. Şunu. Gelin. Buna uşul ağabız. Ana dağı bir. Buradan jakta turgan jigitlerden, jaşlardan. Şu 4 öylede ençen. Birini ayar. Siz gelin, siz. Gelin, жүрүңүз. Бирөөнү сүйлөгөн кандай öğretken. Чүр, gel. Mına. Gelin siz. Mına uşul 4 agabız menen, ay 3 agabız bir ejebиz menen урматтуу коноктор. Азыр кантип белек алганды репетиция кылып алышыбыз керек. Аны кантип репетиция кылабыз, ага чейин маэстро. Bir günü mınday jеңил muzika koyup turasız, sizler çıkıp ayağına eşikten çıkıp öyle ошол жерге turup tursanızlar, men altınızlardan baram. Repetitsiya kılabız, gelingizler, bara geldi. Maestro jеңил muzika koşup tursanız yaxşıraak baram. Rahmat. Kadırlı konaklar Tınçlıkты biraz saqtab alып келиңиздер. Орун алабыз барыбыз. Bir mikrofonuңузду өтүп туруңуз. Жанагы өзгөчө конокторду белек берүү үчүн тандап алдык эле коноктор азыр репетиция кылып жаткан үчүн ага чейин 2 жашты бүгүнкү күнү менен куттуктап, бактылуу күнү менен куттуктап шашылыш түрдө ырчы агалар эжелер келип калган экен. Ошол ырчы агаларыбыз эжелерибизге жакшы ырдын кезегин узатып коелу. Ырчы агалар демек урматтуу коноктор алга чалдыңдар чакыралы.
gastrolдuk sapar menен gelip 2 жаштын бүгүнкүдөй бактылуу күнүнө туш болуп отурган легендарлуу пистонун жетекчиси Бактияр Токторов агайыбызды алдыңыздарга чакырып коелу, келиңиздер. Бактияр Токторов агайыбыз, ассаламу алейкум. Куш келипсиз, алыстан атарып келип отурасыз. 2 жашты куттуктап жакшылыгыңыздарына берип коюңуз, келиңиз. Бактияр Токторов кетти. Ana, Kırgız eli uşunday keyip belgeli, zırda batkan adamga kıstırıp turabız ança-munça ora geldi. Çakıra turgan keyinki ırçı ayımımız, urmatlı konuklar düğününü dündürütken tanımalı ırçı. SSSR'din el artistkası, legendardu Alla Pugacheva Borisovna. Alla Pugacheva. Rahmat, bunca koydunuz, hayra. Safnanın altıca koydunuz, para geldi. Derinence başka elden ömürü bundaydı görmegen Alla Pugacheva. Bağır ile çiva akçak ister olsa omuz açılıp kaldı. Alday jirge gelip algam, ne degen jirge gelip algamındır. Bular ne akçak ister olacaktım. Kırgız elinin geyipeyindeki de bunlar, para geldi. Demek elinizden altınızlara çakra duran geyikli üçüncü gidimiz. Özünün patriottolugları menen, özünün özgöçülüklari menen, özgöçe жаштардын сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон этно акын, этно ырчы алдыңыздарда Тата Улан мырзаны тосуп алабыз. Тата Улан.
чексиз ушул жоротмага деле байби кимдин басын айта албайсың ушул сөздү байби жаштын көбү учурар айтып ушпайт байби устухан бизге тартылат унутпаган байби сөздөрүмө түшүнбөсөң шын жүрөктөн байби Tatavlan bol çabuk. Bana geldi. Tatavlan mırsa zamansız. Tatavlanın da artık ıstırgan akça düşüp geçse kolun sunu uyuyor da tayıdan ayı. Rahman. Doğruna alalım. Sahnanın altını öderiz. Durman keyinki ırçımız kadıklı konuklar dağda olsa mına şunday gastrollük safarda жүрүү 2 yaştın toyuna köy olturganız kabdan kuvanıştağız dep özünün oğur salmağı жақшы жүрүм туруму жана жакшы ырлар менен элдин сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон алдыңыздарда таланттуу ырчы агабыз Расул Маматкулов. Кол чалып Расул Маматкулов. Эне ошо туралы Расул Маматкулов. Расул Маматкулов агабызды көптөн бери көрбөгөн мекендештери сагынып калган экен, келип кучактап үйдү коюп экен. Расул аке гастролдоп жүрө берип чачты бир чайкап коюп отур дагы. Толсек. Рахмат. Урматтуу коноктор, барыңыздар көрүп, барыңыздар көргөндөй жанагы мен тандап алган 4 өзгөчө конок сиздерге өздөрүнүн талантын көрсөттү. Ошол ырчыларды кайрадан алдыңыздарга чакырайын. Ар бир ырчынын атын атайын. Кайсы ырчыга колдоо көп, кол чабуу көп, конкурсубуздун жеңүүчүсү аталат туугандар. Демек, алдыңыздарга чакырабыз кайрадан. Бактияр Токторов, Алла Пугачева, Расул Маматкулов жана Тата Улан. Келиңиздер. Рахмат, маэстро. Расул агабыздын чачы алынып салынат экен. Билбейм мен. Ана кайра салып койду ана. Баракалла. Алла Пугачева эжебиздин чачы да алынып салынат экен. Баракалла. Мына ушул 4 коногубуз сиздерге өздөрүнүн өнөрүн көрсөттү туугандар. Мен бир четтен аттарын атайын. Кайсы ырчыга поддержка көп, ошол ырчы жеңүүчү аталат туугандар. Кыргыз элинин сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон легендалуу пистолдун жетекчиси Бактияр Токторовго кол чалыңдар. Лейлекти ырдап жүрө бербей жаңырдагы чыгарыңдар ане. Ушунчадан кол чабат. Өзүнүн оор басырыптуу жүрүм туруму жана ошондой эле жакшы ырлары менен элдин сүйгөнчүлүгүнө ээ болуп ушул убакка чейин популярдуулугун түшүрбөй келген Расул Маматкулов. Расул аке. Жаным туугандарыңыз. Алкарышты эскирчилерден да көргөнүздөр пополниктер ушунчалык көп. Кийинки алдыңыздарга атай турган ырчыбыз өзүнүн жакшы ырлары, патриоттуулук деңгээлдеги ырлары менен
özgöçe talanty menen elin sürgünçülüğüne ие болгон etno akın, etno rapper Tata Ulan'a koysunlar. Işıklara vermeye yüylünü almaysınlar be. Bana geldi azabatsızlar. Молодежь, да? Çavuğaz, просто ışıkları koştuk, kıyılıp koştuk. Жоқ, нормально да, Tata Ulan'a. Ешкенчилик мен поклонниктерим нормально поддержка кылды, братан, ты чё деп. Если что, масканы чечип коеюн деп, а? Ошондо эле СССРдин эмгек сиңирген артисткасы. Дүйнөгө тарбалоочу Мегендарбек Аллапугачева. Баракелде. Аллапугачева алдыга чыгып жүгүрүп койбосоңуз болбой калды. Болду. Аллапугачева Борисовна. Максим, о! Эски что махаббатым таап алдым окшойт да. Баракелде тамаша болсун албетте. Тамаша болмой күлкү болбойт дейт экен туугандар. Мына ушинтип тамашалашып, бири-бирибиздин маанайыбызды көтөрүп тургандан жакшысы жок туугандар. Андай болсо келиңиздер, барыңыздар көрүп, барыңыздар күбө болгондой Аллапугачева эжекебиздин күйөрмандары ордунан туруп алып, жарым саат Аллапугачеваны кетирбей койду. Демек, бүгүнкү кечебиздин эң оригиналдуу белегинин ээси Аллапугачева эжебиз. Кол чаба. Белегиңиz кут болсун, жеңишиңиz кут болсун, дайым ушинтип элдин маанайын көтөрүп эле жүрө бериңиз. Ошондой эле кечебиздин экинчи орунунун ченүүчүсү, кечебиздеги экинчи оригиналдуу белектин ээси Расул белегиңиз кут болсун. Ар ушул элдин маанайын көтөрүп турсак өнеріміздерді тартылап жүрө беріңіздер. Кечебиздеги 3-чү орунду ээлеген өзүнүн өзгөчө күйөрмандары менен, тагыраак айтканда жаш күйөрмандары менен колдоого түшүп болгон Tata Ulan 3-чү орун. Kечебиздеги өзүнүн өзгөчө таланты менен, анан өзгөчө күйөрмандары менен. Просто бу жерде элеттер аз экен да. Бактияр Токторов, Фатык Жолдук, Култуу үйдөн куруп чыкпа дейт экен. Мынакей жакшынакай өнөрүңүздөрдү тартуулап, элдин жүзүнө жылмаюу тартууладыңыздар. Белегиңиздер кут болсун. Негизинен урматтуу коноктор, конкурска чыгып жеңиш максат эмес, конкурска чыккандын өзү чоң жеңиш экенин эстен чыгарбайлы. Арба ушундай талантыңыздарды элге тартуулап, тойлорду кызытып, шайыр болуп, шапман болуп жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Камсандага бир кол чапкылы баракелде. Азамат, ана, көздөрү жууп атат, ообу. Давай, Звонов, башталды. Коноктор келиңиздер, мына ушундай жакшы конкурстун артын кайрадан кубаныч элдерине болгон жакшы тилек менен ылайын. Алдыңыздарга экинчи сый табак тартылып, курсактар тоюп, бийлегенге даяр дагы болуп калды окшойт. Андыктан мен дагы да болсо алдыңыздарга бир экиден жамаатты катар сөзгө чакырайын дагы. Баарыңыздарды ортого бийге чакырайын. Кандай дедиңиздер? Туура. Демек, кубаныч элдерин куттуктоо үчүн алдыңыздарга чакыра турган кадырлуу конокторубуз, тагыраак айтканда, Рабия эжекебиздин коллегалары. Ошондой эле кудалар тараптан Шарипа агабыз менен Гүлбе эжебиздин квартирадагы бирге турган кошуналары. Аттарын атай кетейин, Рабия эжебиздин коллегалары. Тагыраак айтканда, кафе Мания дейбичи, Мония дейби?
Kafemania, Lida, Valya, Maya, Aya, Rahat, Gulmira, ошондой эле Барсикан аттуу коноктору барбы, коллегалары? Hoş geldinizler. Alındı konoktор Kafemania, Mania. Последний время өзüm көпчүлүкүм өзүмдө эле түшүнбөй калдым. Демек, радиодегибиздин коллегалары, өрүс кылаш, насиптеш, бир нанды тең экиге бөлүп жеп, бир кружкадан чай урутаган коллегалары жамаат. Бир тууган болуп, өрүс кылаш болуп, насиптеш болуп калган жамаат. Демек, жакшы тилек кезеги сиздерден болсун. Ким баштайт? Келиңиз. Урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү мына ошол даражага жеткизип, чоңойтуп, бүгүнкү күнгө ата-энелердин ата-энелер сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ушундай эле балдарыңыздардын жакшы күндөрүн тең көрүп, уулдар урмат, кызматын көрүп, дайыма балдарыңыздардын көрүнүн көрүп болуп жүрө бериңиздер. Kafemaniyanın adından 2 yaşka kalarımız, çimden dolu, uzun ömür, dünyadaki bardaki takşırlıkları sizlerge tilep ederiz. Şu kolektifin adından padakamızı tavşırıp koyuğa ruhsat edinizler. Kolektif koşumçalar koydu, birimiz gelinizler. Kim? Gelinizler. Gençler Kutkevis'te Rumakta olsun, ben yaşım şu toyunda toy olmanı bilen uğur yürüp, ız çıkarıp, yürüveri bile daim şu çakşımızda da sizlerin bilgi olun. Rahman barakelle kollegaları Jalagale özü külөр ekende toktom hazır, toktom. Turun. Men bir suru vergim gelip atat da. Lida kim? Siz mi? Valya kim? Hoppa! Mayaçı! Aklınızlardan sizlerdir. Ayaçı, Aya! Oh! Aklımdan aylanlar haydi. Bana geldiğiniz kısaca koşumçalar kutluklar ketedi, sizin sözünüzü veren jeytikler alıp beni kapsırlar. Geliniz. Şu kendinin oğullarına gündü bölümüne göre olabilir. Sizlerge kalarım. Bir çağa süt, üzül bugün ümit. 2 çağa kaymak, kağacımız kayran. 3 çağa kımız, kağalarım ırız. 4 çağa bal, baktılı boğula demekçiyim. Ol çağlar en son kalıbı. Toylerin adından en жақсы kalıbı içindağı Moğolda yaşına aybere. Ol çağlar teceke. Sizin жақсы тілегiniz için mınau bilek sizde olsun. Çok bunun sırtı karıpkası olsun mümkün. Şaşırışta tapmaya kaldığında karıp bolsa alıp verir. Demek toylerin kutluklayla beleklerini sapçırarız. Rahmat. Buyur kalsın.
алабыз. Менің қолымда дағы бір жақшы керек туғандар. Мен дағы бір тауышмақ айтайын. Тапқан адам үшін жақшы менектің иесі болсын. Тыныштықты сақтап тауышмаға құлақ салалы келіңіздер. Демек сүрінді үшіп жатқан қонақтардағы тауышмаға құлақ салғанша албетті. Сіздерге оңай болсын үшін, уақыттан ұттырмас үшін тезірек тауып алышқа әрекет қылыңыздар. Мен дағы оңай, баяғы дайын тойларда қолданушы тауышмақтан айтайыншы. Бірінші қол көтерген инсанға микрофон ұзатамын. Тоғы шыққан альпинист менен аял затының айырмасы емнеде? Кім айтады? Тоғы шыққан альпинист менен аял затының айырмасы. Тоға шыққан альпинист қайрат жүреді, аял кіші жоққа соғысы шөлге түспейді. Тоғы шыққан альпинист тоғының чоқысына шықса қайрат түшеді дейді. Аял заты күйесінің чоқысына шықса никакта түшпей деген туғанда. Мына үшіндеген айырмасын қойша қоямыз. Атыңыз кімелі? Болат Мырза, жұбайыңыз жаныңызда. Сізге бір сұрау салғым келді да. Аял заты күйесінің чоқысына шығып алып түшпей қойғанын қаяқтан білесіз? Ұққамын? Бұны практически баштан ұққан адам ғана біледі. Демек, тапты уже. Жандырмақ тура, билейіңіз құт болсын. Чолпан атты қатырды, қонақтар баштаған жамаатты сөздің кезегіне шақырауыз келіңіздер. Мына үшін тілектен кейін бар өз биге шығауыз даяр болып тұрып олар әкеті келіңіздер. Oyuncular, futbolcu, maçı olsun, oyunun uzun olsun. Şöyle olsun, başta son gideceğiz. Ülkeden aytarım, vaktini olmalı. Asmanlar açık olsun, zamanlar tinç olsun, en son yollar çin olsun. Her daim bu dünyada şu vaktini olur. Askılarda bana bassın, avalarda bana bassın. Şu oynayıp bilip, atölyelerinde kaybıda olsun, teşekkür ederim. Rahmat barakende айтылған тілек қабыл болсын, кім қосымшаға? Келіңіз. Бүгінгі қонақтың жақсы көйлері, келіпсіздер, Рабиеже, Жомарт ака, бүгінгі күндері белін алуы, мүмкіндіктер құтты болсын. Барлығымыздар бақытты болуларына игілік кешкенде. 2 жашқа құлы болсын. 2 жашқа Rahmat barakende айтылған тілек қабыл болсын. Той иелерін құттықтап, 2 жашты құттықтаған шере дабыру биге шығамыз. Демек қадірлі қонақтар, барымыз ортаға шамды биге шығады. Кетті. Ақтойымыздың 2-ші би антрағы башталды ғанымесе. Тойдар той боласын.
берсин жаратканын кечин берсин жайнап турган жайнап турган кайдамды эч билбесин адырсыздар сыйлашайын аны болгон сыйлашайын болуп жакшылык жалгыз болсун азабый аса аса ажайып сак болсун аса аса агага тартып аса аса арыйгы элес болсун аса аса ажайып сак болсун аса аса агага тартып аса аса арыйгы элес болсун Майрамдык маанай кандай бир алакан чаап койбойлубу баракелде келиңиздер. Азаматсыздар. Мына ушундай жакшынакай сиздердин кол чабыңыздардын арты менен ак тоюбуздун 3-бөлүгүн баштайбыз туугандар. Дагы да болсо барыңыздарга тойдогудай жакшы маанай тартуулоо менен биргеликте кечебизди алга карай улантып, кайрадан кубаныч ээлерине болгон жакшы тилек демекчи Рабия эжекебиздин эжеси бар экен, Кенжехан деген эжебиз каякта жүрөт? Келиңиз. Бүгүнкү кечиңиздер менен урматтуу коноктор жана кудакыйлар. Бүгүн биз жээнимиздин үйлөнүү тоюна келип отурабыз бардыгыбыз чогуу. Мен жээним менен келгенин каалар элем. Чын денсаулыкту, узун өмүрдү, кайратты. Бүгүн биринчи жолу, алгачкы жолу турмуш жолуна кадам иштеп отурат. Şu kadınlar Allah'ını akıllı yaşlardan buldular. Atadegerdi sıylagan akıllı yaşlardan buldu. Men oşanın birge kudalarga azman men meleklerim var ele. Kudalar oşalarda kavlan koysanızlar. Rahmat barakelde. Beleğinizde tapşırıp koymanız. Ecevizge çalgı söz verdik de barakelde ana. Kenjehan эжебиз белегин тапшырып кудаларды куттуктай берсин, мени убакыттан уттурбай. 2 жаштын жалпы бир туугандары жамаатын сөзгө чакырам туугандар. Бир туугандар демекчи Кубатбектин бир туугандары Чынтемир, Жаркынбек жана Замир аттуу коноктор. Ошондой эле Жаңылай кызыбыздын бир тууганы Аркен мырзаны биргеликте чакыралы. Келиңиздер. Чынтемир, Жаркынбек, ошондой эле Замир мырзалар. Келиңиз. Чынтемир мырза келиңиз. Бир туугандар Замирбек мырза келди. Урматтуу коноктор, тынчтыкты бир аз сактап алалычы, келиңиздер. Кыргызда кеп бар эле, той башталганда, жаңы башталганда. Элдин баары тынчап, жалгыз тамада сүйлөйт. Той жарымдаганда элдин жарымы сүйлөп, жарымы тынчайт. Той аягына жакындаганда элдин баары сүйлөп, тамада жалгыз тынчайт болбойлу туугандар. Тынчтыкты сактап, көңүл бөлүп назар оларып отуралы. Менин алдымда 2 жаштын бир туугандары. 2 бирдей бир туугандар биргеликте келип отурат. Урматтуу бир туугандар жамааты. Сиздерди биргеликте чакырганымдын себеби мындан кийин 2 жаштын арты менен сиздер дагы бир туугансыздар. Көргөн жерде амандаша, саламдаша, кучакташа, үйүрүшүп саламдашып, бир тууган боло жүрүңүздөр деген ниет менен бирге чакырды. Демек албетте алгач кудалар тарапка микрофон узатып, мынакей Жаңылай кызыбыздын бир туугандарынан жакшы тилек кезегин угалы агасы Бактияр агабыз. Келиңиз. Урматтуу Амбашын Жаңылай жана жогору Кубат биринчи жана акыркы жолу болуп жаткан ушул тоюңузга менен кызуу куттуктайм. Ушул нерселерге ишиңерге ийгилик, ден соолук, жакшы ойлор биздерге кылайын. Келечектеги жакшы 2 жакты сыйлаган жакшы адам болду. Siz söylüp koyun, gelin. Siz gelin. Assalamu alaikum, kırmızı elim.
Ежем Кубаныч, Ежем Жанбай, сіздерге чын денсаулық, ұзын өмір, ардайым мақтауларға. Аллахым сіздерге иман берсін. Рахмат. Oraya gidiyor. Sevgi hukuk kalarım. Dünyada en yaxşı tileklerden alıp gidiyor. Gül versek soluk kalar. İdiş versek sınıf kalar. Andan görü korgun versek vermersek yaratmaz. Bana geldi. Korkudan başka hazırlar oldu. Emi Kuvatbek Mirza'nın bir tuğanlarının жақсы тілегін оғалы келіңіз. Hoş gelipsizler. Hurmatly büyüklerimiz. Ne diyeceğim? Bak, benim Janalay günü bu dünyadaki barbir жақсылықтарды қалаймын. Ардайым бармашқан балалар үзіп болсын. Елдің асты емес, арқасы емес, ортасы болып жүрген жақсылығым. Şu barbir dünyadaki barbir жақсылықтарды şu екеуіне қалай тұрмын. Hurmatlı toyun gübelörü, sizlerge jo'yuldu үйлөнүп тойлордон туттум. Денсаулык, бактылуу, армысына оюлар эч качан үзүлбөс. Эки жакты тең сыйман жаштардан болууга бактылуу болуп. Рахмат. Bir tuğanlar cemaat söz söyleyip жатат. Тынчтык сактап турат туғандар келиңиздер. Assalamu alaikum. Barcha Hurmatli başlarımıza, taşlarımıza, muştaşlar, arvak bakıyorlar. Şuna bak, bu bakın, kızın hizmetinde karday bakıyorlar. Yılın baştaşları kalamayın bilesinde şu çayda süren, ısırılar, gözü süren, şımarlar, tınçlı süren, şuurlar, çazda süren, çazda gündöp kanlar. Bakıyor onlar. Boşuna geceler, babalar, kardeşler, Kırgızın harbi kızı karınlaşır. Kereyin hizmetli olay kılan giyip taşır. Çanatkandan çalgı suran alır. Kırı boyun yıkatulan kızın taşır. Çaz bayramızdan verin. Var bolumuzdan. Kurabı ardayım salamlar kız olsun. Çarşıklar üstünde araç yolu yolu ayıran. Çanak atenim gelmedi. Bileğim gelmedi. Bileğim verilmese de kulağımdan benim gelmedi. Baktım olmasa gel. Bu ailesiyle en жақсы-жақсыдан ғана болыңыздар. Алдыңыз оқшашты бар, ақырындық мен топтош бар, аяғында башқош бар. Егер бақытлы болың, мен бұндай бақытты сізге ғана қараймын. Рахмат. Bana geldi, azamatsız. Ақша келтіріп, тамады жалдық, мына жігіт шақырсаңыздар болды, шүкір. Айтылған тілекті Құдай қабыл еткен болсын. Жақсы тілектер болды, қуаныш иелерін және екі жақсы құттықтайды. Берекелі сақтап болсын. Бара келді. Bir tuğanlar cemaat, iki yaşlı құттықтап болған соң орындықтардан орын алалы бара келді. Мынакей Жаңылай кызыбыздын bir туғандары екі yaşlı бактылуу күнү менен құттықтап, Жакшынакай зергер буюмдарынын падышасы болгон алтын буюмун тагып отурат. Бара келді. Алтындай салмактуу жана кымбат болуңуздар екі жаш. Демек урматтуу коноктор, жана кыз мени убада кылган экинчи кызыктуу конкурс. Экинчи конкурска мен Кубатбектин досторунан эки жигит тандагым келип отурат да. Достордон эки жигит. Демек, Канат Мырза жана Куба, мистер Куба. Чын атыңыз ким? Кубаныч, ошондой болуш керек эле. Кубаныч Мырза менен Канат Мырза азыр жалпы элдин алдында өздөрүнүн күчүн сынайт туугандар. Күчүн сынатаардан алдын сиздерге алгачкы тапшырма. Бирден жоолуп, анан 100 рубльдан акча алып чыгат, тезирээк келиңиздер. Бирден жоолуп, тез. Бирден жоолуп 100 рубль, тез.
100 rubl. Men oyladım ele kimden suraştı da taptı barakel dedim. Men barakel dedim. 100 rublga rahmat jigitler. Жоолуктарды пешенеге байлайлычы, жакшы кылып, чечилбей турган кылып келиңиздер. Пешенеге байлайбыз азамат. Дал ошентип. Сиз дагы. Анал жигит жоолук байлаганга шыгы бар экен азамат. Мынал жигит дагы эле эмне кылышын билбей атат. Жакшылап байлайбыз. Чечилип кетпегенин кылып эки байлатканбыз. Баракелде. Мына ошол эки жигиттин жардамы менен азыр жалпыңыздардын жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулайбыз. Кызыктуу конкурс. Ак тоюбуздагы экинчи кызыктуу конкурс туугандар. Мына бул сиз алып чыккан 100 рубль ушуну узунунан эки бүктүп, жарымын чыгарып пешенеге ыстарыңыз. Бул сиз алып чыккан 100 рубль. Байланбай атабы? Байланды. Байландыбы? Азамат. Мынаны пешенеге жарымын чыгарып ыстарасыз. Баракелде. Борот. Сиз дагы бир аз чыгарып коюңуз. Мынакей. Сиз мына жерге туруңуз. Маэстро рахмат. Сиз мына жерге туруңуз. Колду аркага алабыз. Колду кое бермей жок. Конкурстун аты Дакан Короз. 1-2-3 дейм маэстродон музыка коштойт. Сиз Куба мырзанын акчасын тиштеп жүрүп алышыңыз керек. Куба мырза сиз Канат мырзанын акчасын тиштеп жүрүп алышыңыз керек. Түшүнүктүүбү? Колду аркадан кое бермей жок. Болушунча жакшылап аракет кылабыз. Коюнду камыш өлтүрсө жигитти намыс өлтүрөт баракелде. Жигиттик намыстуу колдон бербейди. Жигиттик намыз менен көрүшүп, жеңишке жетишке аракет кылалы. Той элеринин атынан эң сонун белек бар. 1, 2, 3 кетти. Короздорго поддержка кылып ал. Кетти. Ап баракелде. Кетти баштады. Поддержка. Жашандарды. Неме, боксерлордун перчаткасы чечилип кетти. Кайра баштады, кетти. Экинчи раунд. Iyi oldu. Sekin hareket kuralım. Stop. Korozlar bu yoqqa keladi. Men bularni Dakan Koroz o'xshaydi desam, ekov teng Yapon Koroz ekan. Qara. Ekov teng bir-birine jigitlik namızды qo'ldan bermagan chimirqay jigitlar ekan barakalla. Hurmatli qo'noqlar, baringizlar ko'rib turganday, iki Koroz teng jigitlik namızын bergan jo'q. Iki Korozga teng bir qo'l chaqib qo'yingchi kelimizda. Azamatlar. Çoğunluklar iyisini verelim. Çoğunlukta da kimden alsak veririz o şunlara. Жеңүүчү Korozго белек беришибиz керек эле. Korozdордун экөө тең балбан Koroz болуп чыкты. Той элеринин атынан эки Korozго тең белек туугандар. Мына бул белегиңиздер кут болсун, жеңишиңиздер кут болсун. Экөөңүздарга бирдей окшош белек болсун. Сиздики анал жерде упаковкасы бар, азыр берем. Дайым ушинтип
Elдің жүзіне 20 ай тартылап, тойдың көркіні көріп қошып жүреріңдер. Bir қол шапалақ келіңдер. Рахмат, рахматсыздар. Біргелікте қайрадан қуаныш иелеріне болған, тағырақ айтқанда 2 жашқа болған жақсы тілектің қатарын ұлап, алдыңыздарға шақыра тұрған ең негізгі жақсы қонақтар қалды туғандар. 10 жол ұқсам, 10 жол ұсынған 10 қолым, 10 топ жатсам, оры жолын тосқаным, қараныңар менер болчу дайыма, қайдасыңар қағылайын достарым дейді екен. Аңсыңарындай 2 жашты бүгінгі бақтылы күніменен құттықтап, 2 жаштың ақ тойы белгіленген күнден тарта, 2 жаш менен бірге қуанып, бірге сүйініп жүрген жанындағы жақын достары бар. 2 жаштың жалпы достары, Қуатбектің достары және Чағылайдың достары біргелікте қаулы тілек кезегін олай тұрғандар. Келіңіздер бәрекелді. Рахматтар келді. Мінекей 2 жаштың жалпы достары, құрбы құрдаштары сахнабыздың төрінде қуаныш иелерін құттықтау үшін келіп отырады туғандар. Тыныштықты сақтап, ақ-той башталғаннан тарта сіз қалу тілек айтады. Албетте қалу тілекте тойдың негізгі иесі, кіші мемлекеттің қожайыны Қуатбектің достарынан баштаймыз. Кім баштайды? Келіңіз. Arkadaşlar Fuat Bey'in yaşayacağını Ferbaklı olursa, Çakalımızda arkadaşlar alan Kırısılan arkadaşlara da olan çok değerli bir var, taşlar kalayız. Farklı olmalı. Assalamualaikum toygun kurulları. Dostum Fuat, Ayşem Bugün әрдайым бақытты болуға, алмашқан болар ешқашан жүрмесін. Досым накоплением құт болсын. Аяш сен сөз ташыбай көш ташыған келін бол, ас ташыбай көп ташыған келін бол. Досым кече мынау достарыммен жүріп, бағалап түр ит патронға алып қалдық. Ит патронда бір аттар жарышты, аттар өшмендесен көрсе байталдар жарышты. Байталдар аттарынан күліп болады екенбіз. Ошон үчүн эгер ат болгондо бул жакка байтал жеттип келе албайт экенбиз. Мунун ичине салып келдик. Эгер ат болгондо бир кол чөбү менен алып келгенбиз. Байтал болгон үчүн мына бир неме гүлү менен алып келдик. Бул жактын ичинде досум аз болсо көптөй көрүп, саман болсо чүптөй көрүп, биздин атыбыздан дос кабыл алып коесуңуз. Қуатбектің достарының ең жашқаға қабыл тілеулі болдық. Қалғаныңыз тілектеш болауыз, тұрау, азаматсыңыздар. Андай болса еме, Чағылай қызымыздың құрбыларына қабыл тілек микрофон ұзатады. Кім баштайды? Саламатсыздар ушул тойдун күбөлөрү. Досум жана Аяшым бүгүн силерге улуу махабат дастана улуу кадам таштайсыздар. Ошол ар бир кадамыңар баскан сайын өркүнү өсө берсин. Ошол жолуңарда өсүп турган бактарыңар өркүнү өсө түшүмө сакталасың. Ортоңордо нерселер болуп, алып жүрө берсин. Бактылуу болгондар. Саламатсыздар бүгүнкү күбөлөрү жана 2 жаш сиздердин бүгүнкү өмүрүңүздө биринчи жолу болуп жаткан үйлөнүү пакетинен чын жүрүп куттуктайбыз. Сиздерге каалоорум чын денсаулык, узун өмүр, чексиз бакыт, ар дайым бар болууга, бай болууга, бактылуу болууга. Çok rahmat. Қалғанымыз тілектеш болуыз. Баракелдерінде болса 2 жашты құттықтап, birlikte de
yakın dostlar için, tağırak aytkanda yaşlar için 10 minut bey olsun gelinizler. Yaşlar birgelikte şamda bey gelinizler. Ehtiyatlarımız var, ehtiyat. Bana geldi, git dışarı dönüyoruz. Ağızlarga sen tamak başlattırdı, tamağınızlar tatlı olsun. Tamaktan da atlatkança, albatta men tarafta dağı köngül bölgön çoğuturaslar degen ümittöbüz. Tamağınızlar tatlı olsun. Menin kolumda dağı bir jakşı berek. Toy iyileri atayın sizler üçün ata agırıp algan. Men uşul belekti, bugünkü geçebizge gelgen ayımlardan arasынан en koz çaç jasalık üçün bergim gelip oturar. En koz prическа. Ayımlar. Altıdağı, arıttağı. En koz prическа. Kana var mı prическа lezatıp gelgen ayımlar? Çok mu? Gelin gelin durunuz. Çakırınız, geliniz, geliniz. Prическасы koz ayımlar, geliniz. Maestro Rahman. Ini menake barakanda. Mana şu? Gel. Mana şu 4 ayımdın gimisinin çarşafalgası en koz. Ya. Bakırma şimdi ver. Geliniz sizler. Buna şu 4 ayım. Bir sıra aynanın koyumuzda çaldı artı var görünürlü olsun gelinizde. Var efendim. Moda iyi yani.
чыгарып, кайсы чач жасалгага кол чабуу көп болсо ошого белек берейин туугандар. Алгач мынакей жашынан баштап карындашыбыздын чач жасалгы үчүн поддержка. Кийинки чач жасалгага кол чабуулар. Поддержка начала. Кийинки айыптын чач Kiki ejikimizin çaçına olacağım. Hareketi. Rahmat. Mınav kiçineki bir kestim mi? Ay Allah. Mınav ayımızın çaçta sakasına olacağım. Evi bulayımızın çaçta sakası olacağım. Hurmatly konoktor, aldığınızda ne degen çaş жасалгасы жакшына кайтатына айымдар турат. Ошол айымдардын ичинен эң жеңүүчү чач жасалга деп колдонундагы көптүгүнөн мен мына кичинекей карындашымды таптым турган. Келе. Атың ким? Ким? Айбике. Айбике. Дайымышытып сулуу болуп жүрө бер, келечегин кийин болсун алдын. Рахмат айткан. Алга ушинтип кадына кайы болуп жүрө бериңиздер. Чачы жок мырзага. Жок, кырып койгон эмес, түшүп калган. Чачы жок мырзага белек бар, барбы? Ана келиңиздер. Чачы жок мырзага келиңиздер. Benim baykaşım çıkar. Rahmat. Benim baykaşım. Adınız kim? Bayış. Bayış ağızda bir kolçak koyulcu. Beleğiniz kutlu olsun. Daim şunday özgürce konaktordan bolup жүрөбүз barakalla. Rahmat. Tolmoç ayımga belek. En tolmoç ayım. Ana geliniz. Tolmoç ayım. Geliniz. Buna neceki besiniz gelev? Nece kaçak kalacağız? 85. Sizce? 95. Hurmatly konoktor, kol çabуулар. Eliniz koysun, rahmat. Alga uşintip, özgürчө konoktordan bakыңыздар. Алдыңыздарга сый тамак аш тартылды, устухан ет тартылды. Кыргызда адат бар, алдына ет келип аш келгенден кийин көк пакетти ет менен нанга толтуруп акырын кафенин чети менен үйдү көздөй качып жөнөп калчу адатыбыз бар. Конокторубуз ошол адатты кармат электе, ошол адатты колдон электе. Ар бир нерсенин башынан аяк болот экен туугандар. Жада калса биз жашап жаткан жалган өмүрдүн дагы аяк болот экен. Анын сымарындай 2 жаштын бүгүнкүдөй кубанычтуу салтанатта ушу менен аягына жакындап турган учуру айтайын дегеним, кечебиздин башында эл менен амандаша каалоо тилек айтып той баштап берген той ээлерин эми алдыңыздарга ыраазычылык сөздүн кезегине чакыргым келип отурат. Той ээлери кудагыйлар. Келиңиздер, жогору Tarımba 7 yaşta kutuklap koyuyorlar. Gelinizler. Evet, birinci şu grupta yeni kuşkolar deposu şu bazı günler yaşlıklar kalayız. Allah'ın ilk gün vaktini nasip etsin böyle. Ama şu an böyle şu 2 hafta bu da etkisi var. Vaktini yaşlıklar böyle. Ona sizin düşünceler damga etkili gösterip çoğaltıp her şakanız dengeli size göre çoğaltmak vaktininden gelinizlerinize bulmakta gelinizlerinize sizin göre. Dileyiz bak kendinizden vakti olacağım.
şu dünyadagi жакшы нерселерди каалайбыз. Şu эки өмүрдүн пешенелерге ата-энелер бактылуу болсун. Өмүрлөрү узун болсун, ар дайым элдин алдында башын көтөргөн жакшы таштаган болду. Vakti kalmayız, vaktiyorlar ağabeyim. Anlaşma oluna böyle bir gözüm. İkinci bir şeyde eski Rahmat, aytırgan tilekler kabul olsun. 2 yaşlı kutlukta birlikte tapşırabız. Toy ileri kutluklayız. Barakende. Rahmat. Toy ileri gelinizler. Aldırak çıkalı. Gelinizler aldırak çıkalı. Evi gelgen konuklarla ırağısılık sözünü aytabız. Irağısılık tilekinin arkadan ak tasarkonga 2 yaşka bata verilir. Toylar taraftan aksakal katarı bata verir için Kastara ağız gelinizde. Kastara ağız bata verir talebi kudalar taraftan fazilet ece geliniz. Aksakal katarı ak tasarkonga bata veririz. Bataga çeyin toyumuzun iyileri. Gelgen konuklarla ırağısılık tilegin bildirirler. Gelinizde. Vaktiyorlar sıcak hazırda konak varsa Gelin çok rahmat şeyi yaşlı. Şu rahatsızlık bildiren onlar vakti olsun. Kolçağı koyun tuğanlar gelin size. Kolçağı koyalım. Aferin gelin. Rahmat. Keyin rahatsızlık tilegin bildiret tağı da olsa toyumuzun iyisi. Bugün günde çakşı niyet menen dasturxon jaygan. Nakey Rabia injegemiz. Tinchlikni saqtab, rahatsızlık tilege quloq saladi. Hurmatlı konaklar, hoş geldinizler. Uşunday altında vaktimizdарды bölüp, bugünkü menin ulum Kuvat gelininem жаңылайын. Muna köpe bolup oturasыздар. Sizlerge çoğun rahmat. Sizlerin үйүңүздөрдө da toy bolsun. Daima tinchlik bolsun. Uşu eki balama den soğuk kalayım. Daima karmaşkan bulduğu, baysaldığı bolsun. Barakende rahmat. Aytılgan tilekler kabul bolsun. Keyinki rahatsızlık tilektin kadar bulasındağı da olsa kadırdığı kudabız, han kudabız. Жаңылай kızıldır adası şaribeke gelgen konuklarga rahatsızlık tilegin bildirgeniz. Mungkin bugün da yettiğim unutmak için oyunda oyuncuları ne yaşlar kalalım. Oyunlarımızın olsun, insanlar için olsun. Bahçelerinin başlan, şu 2 yaş kaplı olsun. Bizdesideki evlerine çoğun rahmat. Bay bollar, aklım var. Rahmat. Kadırlı konuklar, toyumuzun iyileri, jalpыңыздардын алдыңыздарга ар бир келген кадамыңыздарга күлөнсүн деп ыраазычылык тилегин билдирди туугандар. Балкендик туугандардын бир жакшы тилеги бар. Ашык камиге ыраазы болуңуздар деген. Демек урматтуу конуктар, анча-мынча кеткен кемчиликтер болсо, анча-мынча жетишпестиктер болсо, туура түшүнүп таарынбай кетесиздер деген үмүттөбүз. Кыргызда кетип бар экен, той өткөргөн түшүнүп той кылмаган таарынат дейт. Сиздер көпчүлүк биздер ачылык туугандар. Байкабастык кылып, элеместик кылып анча-мынча катачылык кеткен болсо, таарынбаңыздар туугандар. Видео оператор тараптан, же болбосо биз сыяктуу тамада же музыкант жигиттер тарабынан же болбосо, жалпы тойханабыздын жамааты тарабынан кеткен кемчиликтер болсо кечире бериңиздер туугандар. Эгерде кимде-ким мени унутпай койду, мени антпай койду деп таарынчу болсо, ошол таарынган конок ылайым дал ушинтип той берип калсын деп ниет кылалы туугандар. Келиңиздер, куттуу үйдүн тилеги ата болот турбайбы, куттуу элдин тилеги бул бата болот турбайбы дейт. Жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт экен туугандар. Көтөрөлү билекти, жараткан берсин тилекти. Агабыз 2 жашка жайылган акта соргонго алахан жайып батасын берсин. Кадырлуу коноктор,
Сүрөткө түшкөнгө убакыт болот. Бата берилип жатат, алакан жайып көңүл буруп турат. Омин. Омин не дейбиз? Эки жаш бактылуу болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Тең арыгыла. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Ата-энеңерди, эл журтуңарды сыйлаган жакшы кыргыздын чыгар. Алдыңкы жаш үйлөрдөн болгула. Кыргызда мындай мактал бар. Allah Taalam koldosun, Kuday Taalam joldosun, Kızır atam koldosun, Bakay atam joldosun, Ummayenem koldosun, Kurman jannatka çomaneli joldosun. Amin. Amin. Allahu Akbar. Amin degende Kudayның кулак ачырып пайгамбарлар орнунан турат дейт. Апабыздагы тойлердин катарында ак тастырмага деле 2 жашка бата берели деп чыгып отурат. Алакан жаялы. Amin. Amin. Mana men gayda menen жомарттарды келип отурду. Биздин кызыбызды көпүргө тумактакага дейчи. Эже сиз бата берип атасыз. Мен сизге микрофон кармап берем. Көпүргө тумактакканбыз, көлөкө жерде бакканбыз. Кудагыйлар. Көпүргө тумак тагып алгыла, көлөкө жерде багып алгыла. Самайына тумак такканбыз, салкын жерде бакканбыз. Самайына тумак тагып аласыз, кудагыйлар. Salkın yerde bağlasınlar. O bir şey oturanların bazısının başından aktifler. Aralarına öz olduk, erkekleri şiir olduk. Mezler dem olmaz. Mamıda zamanımız tınç olsun. Namımız kütüm olsun, üstüzülük olsun. Şu yerde oturanlar vardır. Grön yerine giriyor. Kuday kıçılık amanlığı versin. Talakatlardan saklasın, caman nefsi, caman yollardan saklasın. Yani Kuday şu yerde bunu şuraya bir yaş baktılığı olsun. Kayın jurttu sıylagan, eli jurttu sıylagan, en jakşı bala çakalı bolgula, bay bolgula, baktulu bolgula soda boluylar. Şimdi oturganlar büyöge çıkmaganlar büyöge çıkıp, ayal almaganlar ayal alıp, emgeci uşu günlerden, uşu yerden oturganların var katarından kata olmayı, 5 koyga geleyli buna kalasa. Tinç bolgula, aman bolgula, bar bolgula, tinçlik amanlık dileyim. Amin. Allahu Akbar. Hurmatly konoktor жаштын тилегин берет дейт экен. Жаш болгонуна карабастан ушул агабыз апаларыбыздын тилегине эки ооз тилек кошумча кыла кетким келди туугандар. Кубанбек мырзага айтарыбыз, алмасыбышкан бактай бол, алымбекти тартпа бол дейли. Ал эми Чагылай кызыбызга айтарыбыз, уурмасыбышкан бактай бол, курман жалдай тартпа бол дейли. Эки жаштын көргөн уул кыздары элдин уулаталып жакшы болсун, атанын уулаталып башчы болсун дейли дагы жалпыбыз бир. Эки жаш үчүн, ак дастаркан үчүн Амин. Аллаху Акбар дейли. Кадырлы коноктор, Актой башталгандан тарта сиздердин кызматыңыздарда болгон мен өзүңүздөрдүн кулуңуздар, Каракулжанын кулуну Аскат мырза болдум. Короо койгуруңуздар, алтын казынадай тойканада бизди чакырып той кылыңыздар. Элибизди, жерибизди, ала тообузду, кыргызыбызды Кудай Таала тойдон өксү кылбасын. Амин дейли дагы. Актойбуздун башында 2 жашты салтанат сарайыбызга кандай шам менен тосуп алган болсок, дагы ошондой шам менен турмуштун даңгыл жолуна узатып алалы. Маны туурап, бойдок кыздарды тарбытып, убара кылбайлы, жаныңыздагы курбу кызыңызга бетинен өп тапшырып коюңуз. Айланбай, ушул кыздын Актойунда кызматта болуп калса ажап эмес баракенде. Эмгениңиздер 2 жаш, турмуш сапарыңыздар байсалдуу болсун. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Бактылуулуктун туу чоксуна бирге жетиңиздер дейли дагы. 2 жаштын алдын тоспой, турмуш жолуна узатабыз баракенде. Келиңиздер тауай, белки издерден 2 жаштын урматына музыкалык берип